proof buat jopi baik pak ke iki cikno percaya baik jinson kalau berbakla ki om baik jinson udah berangkana kerta joy baik jinson tharana de jopi berot bilai tip baik ladar live ho sans dem kerta hangni nang mubaroi pi ngaya lebih ngaran dontang live televisnya live snem kerta ban po jopi UDP jomi ngidon kumba samut ki MLA jogi UDP ki bahangpo kerta jogi ba Jinson iba Pius Marway live Arsenal iba Balajet live Arsenal Iman Jorki live live Nayel Dev live live ni lada ki khon khna iba Jinson hangingan om ngaran dew khna lada uniu khna ula bandong kum minister kini kena jongi kila bandong ki MLA boleh sono kena ula bandong MLA jongi ni kathai hande ngin desu kena ni de kisamna ramba kisamla badon kata ki jikit kle ban pe ya ke khia da shon jong pai ba jong consensus ba jong kene kathai jongi ni baro kowe khamta ni kaste lada kaste dong kam ni hapo jong kaste mi dong kam shibun kumkini ki khana ada bikor khana ayo ba Jinson middle kam ki khana ringa on ba Jinson de shukna ude samnar ba middle kam ho jo secretariat ban yada ban site ain na banta jo state jumi khang ba hadu bi kesmi nila ban on ba state jumi ke de state ba kiyo hakikam hakibon banta ki development ban na war ban on ba state ho yaki ramba jumi yaki long mi kilongpa bar kipra samnar lagan keno yo samlar yo bomni beran kena ulla le misio dia misio si banong bahan por bagi kwa ban syukri yo pai ba jong state jomi lani jong constituency jomi pi pendum sem pi om bomni kena bomla ban le untip watai de jaga ban wat ya jikhang juga secretariat lo kata gadi constituency ini nangan ongi pinga sorong banong bag 6 clear constituency kajian yang aku MLA jom 6 clear hari ni general election 8000 khatra ngala job bag ketiga saya kini part samla ngasai ong kini genten kan sepoi ko por bangan rem ni election katangan rem how way samla brak samla susu panar banina kata gini jikwa jonga nang kwa bansa penrem kiwe pat bela dong temen lene kiba lajar rintai kata gini kethong jonga bela poi kata ko por hagesni bangan rem do nang snew bangan long tau no job ni ya kata election ban haji ide bat pulim thi iba injin ila pulim ya ka iko pulim ya ka engineering ngam ni class girl fail license nga attain ni class girl na fail hat-trick fail narang long minister ini engineer duple engineering beli la long MLA nagli constituency jompi piwata yang kita di besar di bawah air la romba pikle wat ini di sama nada di kita kemonto ya yu ini kisah ong kita mau mencuat yang kisamla kita loe kalau jom kecai pendrim jomi hari mentah kalau change yang kisamla kita ke pemerintah jom kecai pendrim jomi ni deh kisamla menteri mentah ke pemerintah kenapa orang yang kita ki ek jom kam bal presiden borba Syuruh bagi ni kira ba jomi kenapa ni pendek yang ek kam ini ban le apa secretariat ni ko jom state di bawah kowe na mensuah por pengarang campaign election nampak dati bahagi ek politics kemudian ayu po secretariat ting-ting yang diru na busin na berhat kita kedai sisa kata buki om kesitom bahaban tip yang ek kam bertemai hanre doa jopat kini kira ba jomi nado isar jimino gelang hamne ki MLA benar burung jomi kia hikai bakuno ngintre ya kam kata gini ke kowe ke pengasuh kemen badau bakiran ba ki hikai yang ki pedi ini geleti nang kini kisama ki nembakla nanu balong ibi bangta ala khamsin phang khendia umpa desin phang bang regala khamsin thu khendia ya gani ga politics kanalian jo ngaru
Donald kat bat Johnson mini trailer syuruk bat kini kesamna juni ya ke ini kekam berkam mande nabata kini ketem berasa sistem ini trailer rengkat kamba the constituency jopi but the constituency jopi kibio ya kita bikin kam apa jom constituency berokwe tah balbar burung nambel ketele banon nan keno yelo bangan yelo hangni tangkuwe ngakwa berong ipi jet ai kelagi hakne hari ke by election kini ki system chiteng pin i ki kam jong iba Johnson ladapi iba ke kam jong i kam long ke ba seiso anabata bapin ajeli haden system chiteng layo biang budget ha ke general election arhulai the hanta ka por ladangi i ba ke kam jong i kam long ke biang ngai ladir ngan lu suban ke jat hakin ke madan snisi ladangi i ba ke kam jong i ke biang na OUP na kular dengan wan biang hadir general election archar arpulai ban kersan ini ban kram mei in wan pai biang ku emily kram in continue the full term sunstem ban hanta pun se issue the ke kam ila ban le na banta jadi constituency